wakwaba midi ede adwoa search me mesrel na wa subscribe to my channel me a notification bell on so for more news ora akwasiche na okase na ne sema okay na ne se oman penida da John Dramani Mahama se ye ka obi a oye corruptor ye ntimi ni no enframe nti onja NPP amayoko na fenso his excellency na adodan kwa kufuado na omo enyomo ho because oye corrupt number 1 Nancy Ura Akwasiche can say na ne se no more discussion e was Sompa FM ade a bia political talk show so na discussion no more eye efa eye omanpeninda da John Dramani Mahama ne se mo de abetu dwa say NPP fo ene omo nye ready no omo prepare omo hand over note because 2024 de Dukadaya NDC ena eba na was ensemi mu ena Ura Akwasiche kire say Omanpende da John Dramani Mahama sorry a NPP corrupt na nado ye corrupt na say wo abra the late president Evans Fifi Atamels etiase a wokodi dwa e wo UK e baas ho sensem sikala wokowia e na omanpende wo ye ne ba bi ko Atamels set committee say omo ehwehwe nsem ni mu asem ne kosin Eye Ura Martin Amidu kire say o kan say Ghana for embisa say after the late president Evans Fifi Atamels ewuye no ebas ho sensem no akosi say ene Ghana for embisa na say bi onsem mu ne yedi achi embisa o manpende da John Dramani Mahama say after say Ura Atamels ewuye no ebas ho sensem na Ura Martin Amidu edi achi ekọ eba no ekosi say ekọ say Inti no Ura Akwasiche ena ode ensemu ya to ya ne tie ensema ode etuya se wa mai me say corruption no ne kon no ne say Mahama na nkasa o corruption list so me dey send you why ayi we call the Sun newspaper the Sun yes UK president of Africa ya puniti say 5 million pounds sterling Airbus scandal Airbus ne ti da so o pa ya for TV ni so na nkofo nhwe o da so na ni maguase poto na wo ya corrupt man a wo UK ya hwehwe unsemu wa bra papa ya na o ya special prosecutor friend say Amidu ona be ka say no na nam so a Mahama Atamels set committee say ya hwehwe unsemu anko wi ase na papa Efrim what is he kan wasem okay enti ono no de corruption ne de ye nim ni nyina dada ayi akwaya odi abukina be baye ya friend say Kanazuri anya Ford no de baye ana odi baje contract sa kwan no we ekwan ni nyina tutu anya djuma ubetwa Ghana contractors mpoase sa ekwan no Ghana for contract yensia no Kanazuri kwan no ni 1 month ni nyina asan ho no enti corruption no be fight ni say on make sure oh, but he did well. Oh, what did he punished lady Obeka say unya 1 million yeah. Anya no anu nya. Well, no anya corruption. There na friend corruption. Obi ordinary no ka say unya 1 million wa ban mu a. Na watima yinadi. It doesn't make a corrupt. Loretta oko high a dime be any so high conflict of interest. Oh. Shraj Obaba no oyinadi. Shraj na ye ho adwuma. Abuga Pele or certain committee didn't call court. On didn't quiet no MPP time and ejele no. Yeah, but so mu free so bia call so anko be jele. O nya o debe no ye. Enti wonya de wo kan. Bas branding. O ma mami resigning. And confirm. Ayi Abranton dey say. Agambiri. And confirm because he say. Because he say. Omo mu kosua computers na de go say. Hope City ko say. Because he say won keke bi nche ye enti enya no kre so obetumi aye wo faje corruption enya blows o ana enya court ni ade ana enya e friend say ya no ne de ka institutions ne ya adwuma na na aban we ba ye no wo pa aban a wo fight corruption pa ye New Patriotic Party and fight corruption ma yes and on digitization I buy ye abuahwe Ghana hayeti me wo record no ha say one more near 2 a national service. Na omu nipa
omu ni ho omu ye adwuma ye tu omu ka ye 14,000 people every year 14,000 month biya every month biya no sika na aban no spend no 140 million Ghana cedis 140 million for ghost and that because of the digitization abano you see ano wa we yes man no bra na besa within na jeko for Ghana card na bra na be jeko enti ano and dey fight corruption ma another one one no more senate cost names are not that so no 27,000 senate woman no more yes man for that so no 27,000 every year biano na aban no sika wotua e man samanfo no 327 million fakos kada denum say 327 million say over trillions. Yes, over trillion. And that because of digitization no and that it work every most of amanya bie mo amunko school na so mo se yemfa mo nko kapre mo so mo ni na no ye tia mo a say be mo ni driver's license na mo still a yema mo nko train cause wa ban na wo ho no mo so yesra mo esa chia mo na ye mo na mama kwan ema adwadwantwie bi asebe anamo phobia sebe ankenye politics ya anka yentumi mben na nado enne say jimi fu betina radio so ni TV so a yesi dia yenima ne na nado ne bawomi atem didie dia yenima ne mpanifo ahemfo atem didie chief imam nom no moji omode ya ne imam so ko iska ne abona sum se say dia pani ni Ghana pani bia ni Ghana because according to omo no akwan ye wo Ghana ni na yenye school dan ye wo Ghana ni na yenye hospital wo Ghana ni na yenye nti yenye sa niam ni na ne de wo mo de omu betumi a contribute ama Ghana etumi enya sa niam ne se wo mo bedi mpanifo atem na wabisa ni kuro na wote so no a support os ni ho yes ye bi wo ho as homeless ni ho yes ye bi wo ho as unemployment ni ho yes ye bi wo ho inflation wo ho yes ye bi wo ho nti aden because ya ma ye ho kwan Emma party akwadwofuo krodo sofo party di abese yetiri mu say Ghana wote wono say nya abanya untumi nye ye enti fa wodagene fa ubi bia fasem na fe didi mpanifo atem because according to omo no sebe ye mpanifo na jimi according to nkola we ya sebe o mpreduasa enne ya me no wo kasai wo kofa Ross ye hye ye kohwe to a kohwem ye ntumi kura mpepa ye to yie na sebe ye tumi dia nante entade ne boxer ne supporter hye ye ni na ase atete enne ye mbom tumi nya ka ebetina ho efa nkrofo papa nom nkrofo maame nom ye de omo asisi mpie so ye se bibi the politics na papa bi onu de obedi 4 years pe enti ne 4 years na nso no na 4 years na nso no de ombe make sure say yie pa say Ghana be yie de bi